Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ke Grace Care Academy Maulai Nongkwar wala ke dega school ke badan tang hapo ke kelas 10 hendre ke depat ke wei ni ki school ke ba ai jungi kai klem da dan kam ban siu ki khenna ki bawan na kolong yeng ke baduk kumta ban itho ya ki ni ki kam ba khrau jongka ke Maulai Constituency Progressive Forum ha ka la sngi ublei ka khatlai trik unai weng klapin kup buram da ka basam kusnam momento ringkat ke song jingarap syakani ke school ke badan ha ka snong patarim Maulai Nongkwar Hakani kesngi layadon lang uba PT Saukumi, uba Wanseng Jerwa, Working President ka MCPF, ka Principal ka Kong Manu Shah Sotun, nong hikai ki kena school bat kiwe. Haba jingkran uba PT Saukumi, ubalong President ka MCPF, ula perto yaki kam gani ka school. Kumta kum kaseng ka bakmi ya ka baha kamiat ka than, usngau de hok badai ben itho ya kani ka school halor ki kam le isn ai jongka. Ulapin pau ya ke jing sngongu ikimi jangi principal kong Maniusha Sotun bala a ya ke jaka bat bala seng ya ke ni ke school. Haba keren chiki kena school upin pau ru bagi bon ki rew kraw ki mi na ki yeng baduk bat banlong ki brew bakraw hab ban treshitam bat hab ban mang bat batti ya kapor lada phi ya bon kam. Welcome every one of you. Welcome all friends and dear ones for the station of our school today. Welcome all of you. Come and rejoice with us school today. Welcome everyone. We wish you a joy and a happy day. Welcome all of you. Come and rejoice with us today. Welcome everyone. We wish you a joy and a happy day. Dear students, esteemed teachers, and honorable guests, as we gather together here in this school, it's just not a physical space, but a sanctuary of knowledge and growth, inspiration. Today we celebrate not only the bricks and mortar, but the school collectively efforts of all the teachers, dedication, visions that have gone into its establishment. Of this educational ecosystem, in your classroom, you sow the knowledge, and in your unwavering dedication that nurture them into flourishing ideas and perspective. Each day you contribute not just to the academic growth, but to the development of characters and resilience in the generation you guide. Also, even the other places that is nearby Maulai, like Maukhar Jayao and all, which those children who are not able to get the opportunity to go to school in the daytime, but some of them, they get a chance to come to school in the morning, and in the daytime they have to do their work. They have to go for their work so that they can earn for their living, and they will be able to get a chance to go to school. And it is very important to know that this award, that this token of appreciation is being given to our school, because our school has catered very much, especially for the out-of-school children. This school has given us space for the out-of-school children to enter
to be admitted in the school and get a chance to continue their education, and this is the priority that the school has been taken, because all schools need to give free education to underprivileged students from 6 years to 18 years. So this school has catered a lot for these underprivileged children, especially from the out-of-school children. And I thank you for the managing committee, and especially Ms. Nongkinri and Ms. Sotton, who has a big heart, and all the teachers who has given a space for these children, not only from the out-of-school children, but also from the locality and other parts of Maulai. Dekat mesin ke pasukan ina pediang yang ni ke program. Kan ke program ke bawah mana dekat yang jom i Miss Jongpi. Kini banai yang ni ke momentus. Ketan momentus berbuah ni. Saka school Greece ke Academy Secondary School Nongkwar Patarim Lok Hadway. Nak beta kejing A kejing Syakri. Jong ka school hi berokoi. Nak beta ki kena ki bakap tabe bawah mana nak ni Miss. Yang kita wanda gelong yang kita ham duk berkeduk berkum juru kita ham dan kecik akan yang jom bayuk kuat. Kani ka award kani ka token of appreciation kapa. Dan sa kuliah ni ka por mata kani ka deka award apa create dengan Maulai Constituency Progressive Forum. Present the award to Greece Academy Secondary School Maulai Nongkwar Padem Block 11 in the combination for the valuable education rendered to underprivileged students of Maulai. Signed PT Saukme President and signed by F. Masar, General Secretary Jongka Organization Jongi. Itu apa ni begini? Mata kita untuk kasih award pada pekerjaan dengan yang Jongi, yang bangsa IT hibit di administrasi dan kantor sekolah di Berokowai. Ini orang jengkren, ini orang ni kalau siapa jadi dua hilang, nak kalian ke sekolah bah, lagi jeng dua hilang dengan jeng sekolah. Kumpulan pada yang ada yang keren, nak yang jong limis, agak jengkan musnad, nak yang awan seng, buat kei kebangadan di kepor mata, nak yang jong apan, agak jengku boleh ke kempang, nak beta jong school, pada kena school, di kena school jong Greece Secondary School, kiri kena di paskat, borok-borok paskat kena. Di baar, di walau bayi kena ru mata, kita kan di pasyak bah. Kapal lain pada kini kena iu habriu hai kena. Basau pada kini kena kiba nang bah banruai. Pada kini banruai bah kena benda. Pan ke bakam kongsan ke long bah malag exam kena kini pas bah. Kena yok mentai lagi distinction kong ibis aku di jangka matrik parikilti bah kinang kiu nak kena jumpi nak kowe kesni pat sya kowe pat kesni. Hak beri bat kini ke pentah. Kaya pengadon nak kalian juga asro ban ai ke promo frau khutam ye bayi mesem jom imis sotun ibala stang ya ke school ha lingkong di shop di school ke school kapan nak kalian juga kita dekat ke school dan stang di school kan ke school kaplong belum kumde mentah dan sedang haji stang ibarit pada sukumen gelong ba kinoi kai dadu pagi sedang kinoi dadu pas sedang di negeri ke school betul ya kasan sebab orang kita baca hi kalau kini akan ke school. Makan ke school ay keteng ke Greece ke kemot kana mot kanong ka institution ke school kapal ke mesin musmusai di benpet na ka bata ki baham don kam ya ke jingarap ay keteng ke Greece ke dari keteng ke badan ha ke Bible pada Greece ke itu ye kanong kibriu ki ba Gibril, kibas semua kalau yang boleh, with the grace of God, with the grace of the Holy Mother, with the grace of the angel, with the grace of the Son of God, yang grace ke Disney, atau ke Disney ke jong boleh. Kata kanong ki na thought ha Bible, with the grace of God, kata ke Disney. Pangna so kaman, mana kalian jong Miss Sotun, Miss Nongodi kemrong na kalian jong Miss Jerwa. Dekat bagian kay borok kita dengan mesin smosen ai mesin penyerap warga mesin ban ai ke Syakri nak benta jompi kata ke dengan orang Greece ke mesin smosen ai memaki gidon ke na benta jongka
jong kena school bang ke school bang ke pi ha jenang di start kidon gi kena aga jelong ha kidon gi kena ibadah kali ke jongki ke jeperkan nak dia ngejonga ngawan nak yeng ke bedu ke besok email jonga shu tre belas ni email jonga shu tre kenta ipa shu tre misteri aku nak kali ngejonga mana shines ni on the sun hi pa aku berlong scientist aku berlong IS officer aku berlong MCS officer aku belong ki doktor, aku belong engineer. Awan na kayeng ke bedu besuk. Hatu mga awan na kayeng ke bedu besuk. La mo banganong ke brio ke bahek ke brio ke bahek ke bakrau. Kata ka jikli jiban na kayeng na ke bedu besuk. Dre ke brio ke bakrau ki wan na kayeng ke bedu besuk. U President Barim Jongka India Jongi, Lead President Dr. PJ Kalam wan na kayeng ke bedu besuk. Kapajenjar, kapasitam, kapakerdu, merah haduk kata-kata. Diberi bakrau kinang diberi hal terishtam dihakpan terishtam. Atau kekuat kebohong. The more you are great, the more you should humble yourself. That you will find happiness in the kingdom of God. Diberi kat pinang krau belum bakrau, berkam lagi berit. Apilong berit, beri sokumen. Abdan kemesti kita diberi onda kila ruspa onda kila hek nang han diberi kita sokrau. Diberi kita sokrau. The more you great, the more you should humble yourself. That will find the happiness in the kingdom of God. Bakat pedang long bakrau, predo dia long kata kalong, song blay unkemen nang bata jongpi. Para ka jong kopong habis tu hanay na jong. Jadi gibriu badet. Abong gibriu badet nang kaya jongi disong tu. Nakala piwan ng school hang ni mata. Kaya maju siyong majan berpa jongpi. Ani berhayeng sen jongpi. Teng gidon teng gidon kibri ki basem musi por hat kum no pangstam musi hat kum no amat no jingat bare namar mangim la bare jingi gelong bang dele dia gelong bangin long try na kaliang jungi kata daw gidi bare yong ba ngajuong baga jingi gedon bo under the control of God na ko jingi ram bajong play kamu desa ko we are small people. We cannot do a great thing. What we can do, a small thing with a great love. Ni jadi kita berit, ni melak pada itu berkrau. Bagi lelak dengan jikit kita. Imis jongpi, wanita sekolah jongpi. Itu ipi nak dia jeki, nak masih masuk it, dari pi agak di syakri. Dan pun nak yang jongpi ngai scam, kalau bah ipa yang akan nak gaji. Negara sekolah. Nakaliang jignis baru khat mo mane nakaliang jignis para friend jo disiu barit they bleu kerku right kita kerti ong akan different kam ka do heart of compassion amasim ngos ei na mata jwe mlasiu by school kita pergi school dam laski by school ong wala masih school mnawan school sola shai ong image pi non kam school show de hang ni po grace ka pada preng jongi lebon na preng jipna na siwa school imei jinjar sistem kepang sistem mula bersio kimi ki pa ho ki tristem ki pa open pen he pensan penang start na marga benta jongi ko ni kimi ki pa kalau penang pas start di ko ni mula panai ka spa mula panai ka po mula panai ki per ku sem kai bi ai ka jinang di start apa dia jinang start kata kadai kau that is the future that will tell you kata kadai apa lawai balak balak pi ke dong hadin habut hakati mujang pi kini noi kai bisa syukam masuk komen pada ni kita kata mensim sengau selai nak benta jong school nak ada kai gris ke bila kerku nam pada jong pi aku ponga mene iso komen lagi noi kai pada preng jong ni si berit hendai kini ablai nak mensim syakri apabila apa ye bi boleh sebut kui pi sini nong ikena kita mensim sengau selai kami nasi merah, kami nasi mendek hal yang kiwei, boleh komtang, boleh kerkui pi. Kalau boleh jumpi kan orang penai. Ibri kita bersyukur apa tentang lejong. Oh nak kata lejong ngabiang orang sedang, ambil kamera di perlok, dan kamera di perlok jumpi. Belum kamera long, kalau buat iban nak yang kambiang dan jenjar, orang ini pergi di perlok jengar, jenjar kimdan kopi, kimdan kuat, kimdan kulam, kimdan ulen, dan kimdan kerana kecingnya hari ini mungkin. Kapitan jumpi kalau piarap ni. Berpiarap ikiwe, beli sukumen, ni peleng itu kena mabha, dia belum kena mabha,
Ibriu berkerau, jadi kena yang bahar, mesti membahar. Hap mesti membahar, mesti kalau banyak nam dah kiwei. Kata kadau kiong bah kajing habriu, kamde kajing habriu jong briu ne ka briu, kena ne kena. Kamde kadong bah yang nak yang berspa. Nanti kita nanti mipas kita sepuluh kepisal sebenarnya. Yang beauty is not how much you have money in your bank account. Very important. Beauty is from your face, from your heart. Kajim habriu kamde mata kalong Bila besar kata besar ini lagu besar nang red, dapat buat kita power bank ni sedang kata kamde that is not the beauty. How much money you have in your bank account. Kamde kajim kata apa? Besar dari sepuluh bisa hapo ka ini bank account. Kamusan mereka mesim. Mesim kalau kamu kita pun lagi ni kita di samna aja ni besim mata lagi dengan Miss World, lagi dengan Miss India, berbagi bayi dan repeat mata yang repeat competition jadi Miss. Ada Miss World dan Miss India pindah itu untuk ni kamu habis tengah. Anda dah keren, jadi mereka keren, keren kalau kita start. Maka ini important boleh, bagi dan kajin habriu jom neka, kamde mata lo nak face suka, atau nak kamu hamtam nak bensim, belong kena bensim, kajom pi belong kam hatu kata daw mau mana habriu di bakrau, buat nak yeng kebedo kebesuk, buat ni so kemen mau mana nak kalian jom miss, sekarang hamtam try jom kena jaga pada sekolah, asok kemen nak kalian jom kelong bah. Labong kita kay proof dia kata, witness dia kata. Kalau mana lagi pending dari kay bobon pending dengan petang mes bobon ketin deponia pending kawasan kalong ba kemensian juga. Di semua thok kan di sekolah raya kumni kan bolong mata. Apa pada cinggu ku jong play. Pagi sekolah tak tahu nak kalian jong MCPF. Bila perkat bahan nak kalian jing. Kay sekolah bangin ay ka award, ay ka condition nak kalian sengjing. Bila rai ban ay ka tayo gris ke akademi. Kumni bolong mata. Kali sekolah ko belong mata ni pek ni briu ni mata ni sekolah ko belong mata. Makin perkat dalam bakali bakali ke sekolah dan ke sekolah ko ba. Ke sekolah apa labong ada di syakri nak mata kena ya sistem. Dengan sekolah ko belong mata, wong boleh nak ku nak mata jongki. Wong mana nak kalian Inggeris subjekkan jadi pada planning jong ke jinjah ke sistem. Makan mau ada ko wara po jong covid. Pada kalian ko jong covid pada kalian ke sekolah di Mac ni. Le bagi ni nak kalian jongki Ipersyang kan umur kam kan benar dia baru jenjar kami ki warkam don kalau nak jimi dalam joki dia nak dia joki dia beteng kan ai ke jimi kai nak benta jok kan sekolah langsung ke ben kumanda kali juga om tangga blong syu ni baru belengi dan tray ke ni kuat kadang bakum ni kuat perfect nang tangga jimha jimlet juga mulai baru berjelahi baru away Mipal jual nam yang baik ngimlah bersiu by school ngim salah bersiu by college ngimlah balik penang tai subhanallah problem nak kalian juga bagi sorkar kau bagi pisau kami ada long mikmat yang akan digerak bagi hidup besuk ia persyang bagi ada jerak nanti hidup besuk nak ada sekolah nak ada shimet nak ada song tahu ada paro kat sebelum kadang kam parhaju kepuar tam ini sini mata di samla jongi di samla ini dah pasang komen bagi samla jongi di sini ini dah apa school ini bakal bagi nanti ikut school sama jongi itu peloking jesim mata nak ada sport sebar Kalau kena sekolah kita ni kena lepas nak tahu, kita participate, lah kedai kalau mentah lagi national, lah ni kita game, lah ni kita kapan alih aktif lagi kita berfight, berbeda. Ada kita juga berkerjaan ni kita nak kedai benda sport, berkumjuru kamtam hari ini, ada kita bentam baru menurut bangin berkerjaan di hari apa mata, kumning saya IT yang kami mata sport. Ada kahas awak nak kata jong. Boleh kalau dah lagi stay jong play. Maka di sekolah ke ba? Di sekolah boleh udah kerhu yaki. Boleh bakal long mata. Di sekolah jadi kerhu jong play. Dan betul bagi noi kai. Perhati jibran hadir di sekolah. Jadi noi kai jibran kemensim mensyakri. Kemensim menhidup play. Kemensim mentinggal play. Kemensim berai benda kalau ngejing syakri. Nam tak imlang salang jibran kau. Beda kerhu nam sekolah. Bagi sekarang ini hendak buat kerpang nak pada jongki, orang nak kerku, nak yang baru pinang kiu, akal yang baru sudah yang baru. Sekarang agak julung, agak jing training ki, tentang hidup mesin, nak yang jongki. Dan kejengnya hang yang tay, yang boleh bersyan ni, berkat berpi, nampak. Ini ke sekolah hidup dari beteng. Ini community bang ke sekolah hidup. Maka kesepai kepor, pada kerja jong sorkari, bisa pet bisa kemit, ini balak berat nak pada jongki.
Ani ka puar mata, sa IT mata ka ning award kay teachers kay juga Grace Care Academy Secondary School. Daw ka ning mentos kana dokta support.